Lemah peteng tuah mengena hangadi kadirasa tuseng nyidang belingeng sapang adi cegek sekadi bulane purnama liu tepokin trunane pada ngerayu masuang odeng sekadi mancing-mancingin beli nawang adi anak lo idaman sebilang anak menoleh bayu neruntak ngejar ngatonan ingat ke abdi teken janji ne ipidan membatun buluan tresnane langgang membesikan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetap memungkul ketonyen adik pangsida kadiramelan Sinta tresnani raga serta tepaga teken gagodan pak tresnan beline beli nutuk tresnan adine jele malah agat lacur lan bareng-bareng masuang odeng sekadi mancing-mancingin beli nawang adi anak lo idaman sebilang anak menoleh bayu neruntak ngejar ngatonan ingat ke adik teken janji ne ipidan membatun buluan tresnane langgang membesikan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetap memungkul ketonyen adik pangsida kadiramelan Sinta tresnani raga serta tepaga teken gagodan pak tresnan beli nutuk tresnan adine
jele melah agat lacur lan bareng-bareng. Ingat ge adi keken ganyene ipidan mebatun buluan tresnane langgang membersihkan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetep mengungkul ketonyen adi parsida gati ramelan Sinta tresnane